Belajar membaca. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lagi ajari Onde-Onde baca buku ya? Iya. Oh. Mana coba? Ba-nya mana? Ba. Ba, bebi, bobu. Mana? Ba. Beri. Bi. Bu. Be. Bo. Coba Onde-Ondenya bisa baca nggak? Bi. Bu. Bi. Bu. Be. Bo. Bebo. Baru mulai masa capek. Ya udah Emma aja yang ngajarin. Emma ajarin Onde-Ondenya ba, bi, bu, bebo. Ba, bi, babi, bu, boy, bu. Babi, bu, bebu. Babi, bu, bebo. Mau baca lagi nggak mau? Babi babu. Babi, bobu. Saya dicoret. Emma dicoret. Iya. Mana? Ini A, I, U, E, O. Coba Emma bilang A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, ye. Yang mana A? Yang mana A? Yes, good job. Yang mana I? Yes, good job. Yang mana U? U, yes. Yang mana E? Yes. Yang mana O? Yes, good job. Clap your hand. Clap your hand. Lagi makan ya. Clap, 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 clap. Ba, bi, bu, be. Mama. Gak bisa ya. Babi, bu, bebo. Tadi bisa banana. Coba Onde-Onde. Babi, bu, bebo. Yeah, Onde-Onde bisa loh. Babi babu babu babu. Babi, bu, bebo. Terbalik. Jatuh. Kasih Onde-Onde makan. Nyam, 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 nyam. Kasih Emma. Udah sharing. Di bakso. Di bakso. Mana tulisan bakso? Mana tulisan bakso? Iya, itu tulisan bakso. Pintar. Coba buka lagi. Hah? Onde-Onde apa? Lagi ini bakso butuh bola cecek. Iya. Lanjut buka lagi. Buka lagi halaman selanjutnya. Ini Nih. A, Ci, Cu, Ce, Co. Ca, Ci, Cu, Ce, Co. Coba Emma. Onde-Onde udah bisa. Coba Emma. cacu, Salah. Ca, Ci, Cu, Ce, Co. 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 Yeay, good job. Nggak bisa caci cuceconya ya. Caci cuceco. Nih, da, di, du, de, do. Da, di, du, de, do. Di do da Salah. di do du Salah kembali. Da, di, du, de, do. da di do du Kembali. Da, di, du, de, do. da Dadi du de do. Dadi du de do. Mana di batu Oh iya, banyak alasan.
Emma ya banyak alasan gak bisa. Da, di, du, de, do. Di, du, de, do. Emma udah pintar. Emma dapat jadi. Emma belum bisa. Coba da, di, du, de, do. Apa yang cantik sesuatu saudara? Tuh. Tuh. Coba udah sama Emma. Udah tutup. Da.